Dore amaso yaje kuba ukuna. Ewe. Shabara tuzongereje gusa. Ego. Ibaze ko nazanye mbati narenzanye bazikira. So turararira. Ahubwo reka tujye guhaha. Mbega ibintu bibabaje. Ego, nezute. Neze nose muri kugiya. Sahogoye. Muri kugiya. Tugiye mu isoko. Ego, nanje kubasura. Nabuje kudusura. None twaruzanye iyo mfikira. Ubwo zara tukwakira. Dusubire. Ubwo tugiye gusubirayo. Dusubire. Wese ahubwo ndagutomboye mbiboneye hafi. Hari ikintu nshaka gusura. Abajura baranzongereje baramaze. Barakomaze. Nose ahubwo na televiziyo naguze ejo bundi bayitwaye. Wazasha kumuzamu. Kandi nibyo ni kugira ngo mfashe muri rero nca. Bayizanye kandi nikundiraga ibipupe. Umva kuntu umwana wanjye ababaye gusa. Yo, this. Mbaba nshakira umuzamu. Namukubone. Ihangane ndarara nyizaye. Ndagura ihangane kwita ihangane. Mbabare ararangeza ko pekumo. Ayo kukwezi ndayariye we. Ayo kukwezi. Uzi byabaye? Boss agiye kunyishura. Agiye kukwishura. Ndaguhangaye. Agatarani ndakari. Dayila. Usora amafaranga. Lemon parankwi. Mama wabuje twumvika. Imba mwaga mwarakize ni muje muraza guhagira ku bantu. Ayo ndagarama umva ngenda kubwira. Abasha. Icyari munda tubwo busore bwawe. Akoma abusha. Ati nubwo maje kunsebereza 30,000. Iyi butini wazayimba. Ishazwa. Icyari mubwire ibinza. Waguriye mu Burusiya. Icyari mubwire ibinza hari ikindi. Utangiye kunsebereza 30,000. Nyine kumva ngara amafaranga. Nawe uyu mudigi wanje uvuge ibyo 30,000 nibyo njya kugura amavoka n'ibishimbo. None ngi 30,000 ni make. Cyakoze ndi kubona ari icebe. Ubona ari icebe. Babonye nkurusha amabere kandi uri umukobwa. Ufite ama Gwase nk'ibyo bigeze mute ko. Nta kibazo. Wajya warukumva. Hari umuntu ushaka umuzamu. Aro. Iyo business yanje yo kunya. Wareka nkivugishiriza nje mfite company nyinshi. Umva ngubwire cyane kukubwira ibyo bindura bijya. Urambwira nyuma nanjye nsanze muri business. Aro. Iyo wese yanje nje ibazemwa nishinge business y'abantu bazabaraza kunya. Bose wese zakugeza ku kigo. Ngo iki ngabakire bari kugwijana. Na ngo twagira ute. Iyo wese yaramvunye nje nishinge business abantu bazabaraza kunya. Ushira ku gitano. Iyi ni telefone mobile ngambwira. Shana umwe. None zikutari kumbwira mawe. Umva nyine byanzanye. Hari umuntu ushaka umuzamu. Ari gutanga kangahe? Kandi urabizi kuri gwembwa 30 hano. Niba nagushiraho 20 hose. 50? Nitwagura mada. Tugiye kurya. Nitwagura mada. Oh my God! Ibihumbi 50. Kanongere mamagare mawe nyihanganira gato. Aro urufunguzo rwarabaye inuza. Tuza na nyiratuza yaratujije. Wagituza. Babwira izo voka nibyo bijumba bagire bari kubipakira. Oya nago twongera kurya igero. Kiragere twaseshaga ngo turukurya wapi. Mwongera guteka ibihe uyu munsi twarya ibijumba. Ibihumbi 50 numva yo mukiresha. Weka duji. Kumamagara urwego rwawe. Mama. 50 na ko miliyoni 5. Mabuja mubwire. Iyi ni telefoni mu foto. Wari ukiri ku 50. Kansige mbwe. We boss. I don't want peace. I want
kwezi nushaka uyanyambure twigendere 50. Wewe wa mtuji wangu. Mabusha. I knew you. Isumuzana kakanya. Shana mukubone. Komera mwa. Wanyu bisa nko mugabura ku muceri n'inyama. Yesu! Suri kubibona? Atareka twumvikana. Nawe nizere ko uramuka. Mama watekaga ibiryo byinshi. Sha nizere naga None se uje kurya namuje ukuntu gukora. kimeze nk'imboga. Kira gucuraga. Hajya ngo witwa? Witwa Teta. Komereza orate. Genda kugenda. Uyu mwana wakunaniye. Mwana Mwana ntamwikundi. Mwana ugaruco. umukunze se nk'umumazi. Nta kibazo. Ni wowe mabusha. Ikintu kimera n'imbogo ni mabusha n'uyu muto. Wakumva je Bitari gushakira ibintu. Komeza utubwire. Nizere ko zigukora ibintu. Hano ngaha nizere ko nta muntu ubundi uzongera kuhakora. Ni wowe mabusha. None kurahiriye. Nizo muri yukire narazigwanya. Sibyo. Urebe. Nizo muri yukire. Tuza kubwira kubwira. Ndabyemeye. She's what? She's pregnant. Pregnant? Ha! Apostle, we hear of this. We tell Apostle about this. This is what you want. Katambwiye makera. Ambye uzarama gucera. Reba fata ibi biganza wongera amazera. usanga ibiki kumubwira. Ibihumbi ijana. Yabo kubyumva wamubwira. Namubwiye ko ari bitanu. Bingahe? Cyane. Ntabwo yakurengereza bitanu. Kasha. Kununga gucuri kwitwara. Bye. Bye se bye. Ushaka undi. Acumure ku mwami nako ihangane. Bumbi 10 so kumva inkonga mu bugo. Nimba nyogokuru wawe nimba nawe yaracishe. Zaya mujane yajara ya mu. Shani kumva nta n'ikintu zamana usibye kuncuruza. Mawe jihanga. Uyu nguyu ntibijya bimuzanye ari kubikora. Niho nakoraga nkayandi nayi. Ndi hari bitatu ariko. Kwasa muji nakoraga yanga. Bitatu. Yavuye kwasa muji ngoraga bitatu. Bitatu. Umva we. Baguhembaga ipura. Umva neza mukorogo nanje nzanu Kumva bakoreraga ibiryana ninjye guhereza 30. Nari bishabyo bijuza igeri namenyere igeri Ngiye kongera 20. Ibihumbi urongeraho 20. Era kubwe 50 rero. 50. Ndabamaze. We waruzi. Uyu mwana wasanga atari muri babandi bakwibye. Aba bana bagari gucaracara mu muhanda. Genda we doka. Umuntu afite n'ubusazi. Guruko n'uyu mwana ariwe waza kunyiba. 50 ndayemeje. Agaterura televiziyo. 50 ndayemeje. Aka kazi uzagashobora. Nikirenzeho. Amasezerano kwandikaho. Nimba 50 utanafite cash, mfite code. Genda umuzamu biteje imbere. Ni code. Code yanjye ni code. Ni 8 subscribe. Urwego. Urahita umbona ni Ifatizo TV. Niko nitwa amazina yanjye yose. Suru kubibona. Ifatizo TV. Nitwa Ifatizo TV. Amazina yawe. Amazina yanjye yose ni Ifatizo. Kanda subscribe ubone Ifatizo TV urahita umbona. Sinkubwiye code. Ifatizo TV. Ibintu byanyu byose biba biri Ifatizo TV. Kambwira. Akazi nyine wakabona. Akazi nakabonye. Tangira uyu munsi. Bagizere ko ndabonaho. Ni nago waburaho. Ibi mukorogo naye ndiko nitangiye gushira. Ndakubwira indi. Mumenyere uramenyera abantu barana. Kumvikana. Uraryanga isi ya komisiyo. 20 nawe urabizi. 20 pe. Bibiri bya mukorogo urabyemeye. Imbere se. Bibiri se n'amafaranga buriye. Ngande go ugitanga. Inyamu ituyigurukana. Umva ndaka. 20. Indege wayibwira. Muhereze 20. Yaba ninki 30. Gitano cyose azashira 20 ngomba kuyabona we. 20. Mama 20. Wamaze. Nta kibazo 20. Ngahita uyama. Nana natangira akazi. Yari yatangira nakazi kwezi bikurashira ngo ngingo hereze. Bambere bwo bujabo. Imbere se. Bayi nyine genda. Bayi. 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 Bayi naragupepera. Tegenda nyine. Mabusha nta kibazo mukomeye.
none sinanjye nzandingira mu nzu y'iwanyu. Shirahagarara mpaka bwije. Sawa. Ibiryo tubikuzanira aha urije inzu yanjye ntabwo wayinjiramo. Sawa. Kwa byumvise. Tuciranga ibiryo tuzajya turabikuzanira. Kapiteni Fabrice. Vuga yes sir. Nta kibazo mwavuga. Bazana ufite ubumara bwinshi nyamazi ubumara bwinshi kubona. Kome nta kibazo. Natangiye akazi nakemeye. Yego. Dore amaso yanjye uri kubona ukuntu angana. Niko n'ibisamumwe ndi kubibona. Mbese mbarata. Uramuke. Gusa urakoze. Urakoze mwarangira arafite ikibazo gikomeye. Oya ngo yazamwita. Nuko afite ubusazi bwinshi rero. Ari kugabanya ubusazi. Aya mukorogora yabonera kugira. Ikibazo no kunyizaza bitangaza icyo nziki. Bye mabuja nta kibazo. Tuzi tararahunga. Hajya ngo nzande ubura ndi hano. Tararahunga nyine bwa tararara. Bye. Teta Narangiye bye. kumumenyerere. Bye mama teta. Kandi gushaka hiki nk'aho. Ndigupepera. Jero ramwa. Urusaza ni sogokuru wawe. Hold up. Ngana kuriya urusaza ngana nawe umugoriye. Twagwana n'Rwanda ajya. Wait a minute. Aje barudira sindanda kubu. Igishoni. Cyo hasigara hangana ni. Yego maso meza we wajyana amagoro. Bino ngisurije. Tusigara. Agapfukamunwa gasize. Mabuja amasago kujya ntagageze. Murango cyane ibiryo. Fone yanjye mubiri rero. Aro. Asimwana ahantu nagiye gukora abakire nagiye gukora mu nabatindi. Iyo kahunga y'igeri mwayirangije. Nizera ko mwaguze cyageri cyiza cy'ingurube. Ikigoko najo nakongera kurya cyane ye diyari. Umumana uri inkoko. Umukire nagiye gukora nandi nuze nana gakeri wapo. Uri inkoko. Nako ihangane mabuja. Uziko buri amasara narobaramo. Icyo geri mushiremo n'umushogoro mwinshi. Ureze. Mabuja bayi nozi ko mumagaga hejuru rimwe bisambo tubimenye tubafate tubajyana. Ubona akazi kazagashobora rero niyo mpamvu. Wanyirukana se. Tuza we nene ukorera 30 ukwezi kose. Iminsi igize ukwezi nari ndi kuzikorera. Bumaze kwira. Izijyana ngiye kuguha uyu munsi naguri buri. Ngo nandaryara. Icyo gihe ntago murakizana se. Sawa. Yari kumba mbere. Diba saza ndetse kuchukua. Finali buretse ugeragereje n'ukuntu mwanyicishije inzara munyicisha inyota ayo uramembe ushiraka himbaza wakweraga 30,000 aho wabaga 30 ukumva nce mu jana ni utagira ngo nukuri mbabuje iminsi hold up
none ndi kuguye mu ukiri kumbwira ukumbwira ikisawu kumva robusa 5 hakava n'itara yawe gambwira nimba mbese yamereze nigendere ukuninze nayohereje kuri telefone nizera kwashizaho kukaza agiwe akumira no musozi w'umukecuru nyogokuru uziko yoreje nyogokuru kandi uyu munsi abantu bagurice buri umugoro mana we batyombo nyogokuru yara Oh shit. nayakohereje nyine sigara kurwana n'ibyaha bitotsi babusha baje Oh shit! Oh shit! buretse ibaze nk'ubu uzamuye utari wakanda subscribe na like sha waba ufite ikibazo cyo mu mutwe nimba udakanda subscribe na like itujya kwivuza kano kanya kuko nta yindi video nziza nk'iyi uzongera kubona mu buzima bwawe ibaze video nk'iyi nziza twakoze tuvunitse ukaba udasize subscribe nukuri turakwinginze kanda subscribe na like na comment nimba ubishatse na share uyigisangiza inshuti yawe wenda natwe rimwe tuzazamuka nta kibazo murakoze nukuri kw'Imana ariko nimwibagire ukanda subscribe